جاءنا رجل بابنه مجنون ما عنده عقل. Një rast tjetër na vjen një burr me fëmijën e tij, I cili ishte I çmendur plotësisht. ومعه صديقه قال يا شيخ اضربه فلان الشيخ ضربه ووديته المستشفى وضع رجله هكذا يريد أضربه. قلت يا أخي اضرب لماذا؟ قال لا يضرب. قلت أنا أريد أقرأ. قال يضرب هذا الجني ما يخرج إلا هكذا. Ënësish ma sollën thotë I kanë thonë hoxhës që o sheh ky do vetëm dajak, s'merr vesh në formë tjetër. I thash po pritni ti lexoj mirë. أنا ما قلت ابنك أصلا عاقل؟ قال نعم عاقل وصديقه يقول هذا يعمل معي في شركة. E pyeta po mirë djali jot më përpara ka qenë në rregull? Po thotë ka qenë në rregull më përpara. Dhe shoku I këtij çunit që ishte I çmendur thotë jo valla ka pas punu me ne. Ka pas punu me ne në kompani. وذكر منطقة الشركة التي يعمل فيها شركة في صحراء للذهب وهذه الأشياء. هي منطقة صحراء ممكن في جن بالفعل. Kompania e tyre ishte një kompani në shkretë të tjerë që kërkojshin për flori. أقرأ ما في أثر للجن. I knova atij thotë të çmendurit asnjë lloj reagimi, asnjë lloj efekti që mund të kishte xhin. لكن لاحظت أن هذا الشاب فيه عضلات يعني. Mirë pa pashë ky çuni thotë ishte me trup mashallah. فأنا قلت لصاحبي أنت معه هنا؟ قال نعم معه. قلت يعني هو يتمرن هكذا يخرج؟ قلت يمكن جاءته نظرة. قال نعم. I thash ky merret me kështu me hekra me gjona me fjalë që ka trup po thaj atje në punë vazhdimisht zhvishe e bonte stërvitje. قالوا يتصارع مع بعض الذين يعملون هناك بعضهم من فلبين بعضهم من كذا. E bon mundje me ato punëtorët e tjerë nga Filipinët, nga Pakistani, nga Afganistani. Do thonë ishte trup I mirë. فقلت له خلاص خذ ابنك وأنت اذهب خذ أثر من هؤلاء واغسله به. فلا بيقول لي هكذا أنت شيخ. قلت له هذا الذي عندي تريد ولا ما تريد. I thash thot tjatit këtij fëmisë çmendur. I thash shko ke fabrika, ke kompania, thuj gjithë punëtorëve të marrin abdes, edhe të lahet çuni jot me ujin e këtyre njerëzve. A do unë kom ardhur te ti tha që ti kënaqesh të ma bësh mirë tha, ti thoj robë të marrin abdes, tha, do tall me mua. I thash djau, unë kështu mendoj, ti tani bëj çfarë dush. طبعا ذهب هناك صديقه هذا اتصل ما أدري بعد يومين 4 أيام قال يا شيخ والله صبينا عليه الماء رجع عقله ولا كأنه في شيء ولا شيء. نعم. Ikën ata thot mas 4 ditë më merrej shoku I këtij çunit. Jo, jati shoku I tij thot o hoxh, e bëm atë që na theti, në momentin që I kemi hedhur ujin e abdesit personit mbi trup, ju kthy mendja sikur nuk kishte qenë ndonjëherë I çmendur. أبوه ما ترك راقي ولا ترك طبيب وعنده أدوية نفسية ما في. Ndërkohë që babai I tij thot nuk kish lënë rukjetxhi, e nuk kish lënë doktor, e psikolog, e psikiatër, e kishte thot një thes me ilaçe ke shtëpia. أين الطب النفسي من هذا؟ Atëherë ku është pra? نحن ما نقول كل الحالات لكن هذا شفي. Ne nuk po themi që kështu është zgjidhja për çdo situatë, ama ne po t'japim një rast se si gjëja ka funksionuar.